Cela ukubuza ke ukugcina nje manje mina ngingazange ngithwase ngingakwazi ukusiza abantu ngoba ngiyizwe kuthiwa kuyeziwa kini nabantu abasizayo nisifake izingcabo zokunathi bezinyanga umuntu azange sambona umuntu ethwasa kodwa sesibona abantu bamile lapha nasethiwa umuntu uyalapha kodwa masithola bese kuthiwani usebenzisa zona izigubhu lezi lo usuthi amagono ukuze kuza ama customer noma usebenzisa izingcabo lezi ukuthi akwazi ukuphengula abantu leyo nto iyenzeka na ukuthi ngingazange ngithwasa kodwa ngikwazi ukusiza abantu. Uyakhona ukuba umuntu ubone izinto ungazange uthwase yes but okwanamhlanje sengibonile ukuthi abantu abanjalo bayawubulala umsebenzi obunyanga ngoba other people they don't understand into leyo ukuthi ubunyanga kahlahle yini. Kufana nomuntu owumholi noma ngumfundisi noma umuntu ofuna kuba umfundisi yamakha umuntu abe ngumprofeta abe nje umprofeti aprofete abantu kodwa angakaza anganabizo lobufundisi noma lobuprofeti. That is why ngithe mina ngathi mangihlangana nalenyanga ku SADC ngithe guys we need to relook entweni zokuthi ukufike njengawe ungasiyona inyanga ungumthandazi njengoba uthi sithandazela la uthandaza khona but sewufika ukuthi no manje sengifuna kuba uNkulunkulu wabantu sesiyakwakha wena ngoba unalo lolo bizo lento uyinakekeli ngendlela engakhona kona kuyakhonakala lapha kwami. Hayi siyathokoza ukuzwa lokho baba. Hayi cha okukhulu kakhulu sikuzwile siyidabula TV sithokoza unabalaleli ekhaya bazoyibona nobayizwe bamazi no Prof CM lekhuleni ukuthi la ukhona enkangala uyasiza abantu ngazo zonke izinto njengoba sekugcwele zonke izikembe lezinyanga abantu bayakhala left and right ukuthi kuthathelwe imali ngithathelwe ini bese kuba khona lokuthiwa kunye kuthiwa yini kunezimali ezisheshayo imali enjalo kulindo zokuthwala lezi nawe uyakwenza imali esheshayo ebhuti imali esheshayo ngiyazi nakhona ukuthi isheshe iqhamukapha ngiyathi angiyenzi imali esheshayo futhi ngeke ngivuke ngiyendile imali esheshayo into lengiyendako mina ukuphakamisa umuntu ngemakhe ukuthi imali imthanze imali imlandzele yabona nje ngikutshela ngithi lento ilekelela wena ngeke uvuke ekseni bese uthi ufuna ukuthi wena ube ngomelaphi noma uvuke ekseni uthi uyothola imali igcwele ekamereni angikwazi lokho ikamera ligcwele imali ekamereni uyoba ne problem but mawufuna ukuba rich ufuna ukuphumelela without killing anyone without destroying anyone kukhona lokho kuyenzeka ngiyakwazi ukuyenza lokho ngoba impumelelo esheshayo kumele kuhamba abanye abantu. Prof la kunenkinga esisiyibonile eSouth Africa yenzeka kunabantu abarich kakhulu uzuthi omunye usisi cishe nami ngawuthatha inyoka ngayigabhisa ngenyoka ngoba ngazi ukuthi wonke umuntu orich unenyoka kanti labantu bayeba kuhulumeni ngabe kuyiqiniso ukuthi ninayikhipha inyoka zokuthi abantu babe nemali noma amagundwane noma yini ake ngithole lapho ukuze nabantu bazi ukuthi khona inyoka yokuletha imali na ngoba boshwa abantu namhlanje eSouth Africa abarich esasuba nenyoka kodwa basithole bakhwabanisela uhulumeni ngokwakho uthini nalapho mina kuhle ngishude mntwana into ekhona la ithi ukuba rich uyakhona ukuba rich mara hayi ukuthi igundwane mase sikhuluma iculeni sigundwane nemali musugundwane lingathola ilidla amaphepha ngalithola lihle yonke le mali before liyifikisa la kuwe so igundana likhonakala ukuthi lingahamba lilethe imali on a serious note and truly speaking does not break any friendship or sponsorship but into ekhona yileyo ukuthi uma siphila we can only siyenze wena ukuthi ube rich through your work that is why ngithi mina nginento yokunika umuntu ayothola itender asebenza akakhwabanisanga lo muntu that is why lesikhathi kubulawa abantu KZN left and right ngade madoda musani ukubulalana manifuna ubuhle bezinto kuthi lo kanjani nala inkangala has been kunabantu abaningi abashona kunabantu abathi awadwe itender kungena inkabi zishaye that usathi ulalela uzobathi abashaya omunye so yonke lento le ayifuni ukuthi sibulalane wena bhuti into lefunekako ifuna ukuthi umuntu anikedwe lento inyoka ayikhonakali ayikhona ukuthi ingakuluma inyoka bhuti yekela kuthatha ipython vela kusinyoka ingahambi ipython iyakuroll iphula amathanga mambamba lento unenyoka ithwalayo ifuna lo kanjani ngifuna ukukutshela nje iqinisambo lanzimamba abalanze nje black mamba nginyanga ngisho njalo mina akalanze black mamba umuntu abuye nafika athi
uzithwala ngale nyonga akukhonakali bhuti isithwalo mase sikhuluma ngesithwalo sokwenza umuntu abe rich Yeah. you won't see lento onayo ayibonakali you won't see visual noma ngahamba hake inyoka tibe 100,000 mina kungithusa ngoba ngiyathi uthi mina ngamshaya ngenyoka mina mbamba nginako ngihleli la ekhaya ngimshaye nje ngenyoka ngimshaye nje ngenyoka ngimshaye nje ngimshaye ngenyoka ahambe